ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kayo dekot haki Dukan kum kari khasi bo stall baki we pak ki Dukan kelahir bha hadu kata kata bakani kelakta bha ki try Dukan ndre de lingba ka jingwan jagi tamasa ba pher kum ka Shillong Literary Festival baki nong dekot ki Kham yo jimentoy namar baki lawan kampinya yo yagi kot hakum kini ki festival hagani ka Shillong Literary Festival kebrang ya minta hanan polok Ngilayo banit jengo ikat tu kat ni teli ki stall dekot bak ngilayo banyakran bud manager jaga publication department jo Martin Luther Christian University pada kajingan bat ngi ulo makum ki festival ki ajimen toy bha amtang namar bakilaun penyak yo yagi kot jongki hendak bru ki la banyo shibun ki jingtep shapanga jinglong tenra jangan jai penreu khasi Jaga ketang jong kalong ban siu dolang melimngam ngatri ni ka Martin Luther Christian University kum business manager tengah terakhir kan di Department of Publication kabai dalam bat kaniki kot kabing pelan yang department jingi kadan fika jing mentai shibon namar ba bon gi kot jingi lese ki bru kim yatte namar ba ki kot jingi ji ade hilam ba ki we ki distributor kum ha rikhasi bat kan new book center te namar ba ka judan bitang Dukan te lese bon ki bru kim ju yo por ma ban lej ban pe ki kot jang ngi ki bangi ade te namar kata hakan dangi de hakum kini ki chat festival te ki yo kan ban wan chaka stall jingi te ki yo ban pe kini ki kot jingi te ki ju yathil kumhakanika Shillong Book Fair ka brak shudab ngilala de bhagini ki kajingi bat kum churing layo kando bon haki breu ki ba lesi ki mampat te bangia pelat kadru mana ka por ki jumod bai ka university kala de ka chaka pule tambahan re ki patte bangi chi pelat ki kadru